Manipuri Sabbath School lesson neina mayam wa amukhanna taram nokcheri. Lesson number 4 akoina neina gani achumbagi damak lepa. Achumbagi damak lepa. Aduga previous lesson number 3 da akoina neina kre karamaina ishorgi wa asina akoibu amambadagi angan basi karamaina uba ngamgadra. Angan basi na ngan thoga achumba si karino haibase khangma ngamdra haibase aikoina neina kre ngasi jo lesson number 4 aigi brother ninkhambao namusu welcome tawri aduga hauna hauba yanaba nahangna pratna muk tawbi pratna tawse prabhu ishor thagatsari nahakpu sikama phajakraba matam nangna pibi aduga lesson number 4 akoina standing for the truth achumbagi lepagi sabbath school lesson discussion tawuda matam da pa ishor nangna hai hanning ba wahaido akhoi hai hanbiu nahak yauduna asigi discussion se lesson se mapung phabo hanbiu na jisu krista gi mingda khurumjari amen amen yam thagatchare turkish ki yamna hojik turkish haiba jaga asida yamna hanna smyrna haina korame ko mafamje yamna phawrami haine aduga moigi mafam se like mi lak ama leirami haine mi lak ama leiramaga moise like first second century sida moy yam leirami hai aduga moise rome da yamna loyal oiba ko rome bu yamna ningjaba city amani haine mafam amani sahar amani hai aduga chahi amada mi mayam asi laga emperor ko roman gods jeki rome gi moigi gods sing ko moigi aduda lai murti leiriba moi singbo moina festival ama numit ama khaidoga festival ina moibu sacrifice to we haine incense kumba sacrifice to be hai maduda Polycarp haiba akoi gi early church leader ko mabushu kawe hane Smyrna gi bishop ne ma he ana mabu kauraga mabusu moigi lai murti bu khrumu haiba matamda ma tawkhide haine aduda mi mayam shawe haine madi hanubane 86 years ko sugarba hanubane hai adubu madi yade haiba matamda mabu maina thar hatkani haine ko maina thar hatkani haine maduda mahakna nang hatringeida nongon hatringeida nang na haining mama leibra haiba matamda mana kri haiba hairaga maside iduna thami 86 years isorbu aina khorumnuna mabu haibi illaga mabu seba tawduna leira iko aduga mana aibu phattaba kari tawbide aduiradi hojikti karmaina isorgi aigi ningthau mabu aibu kanbiba ningthau bu karmaina mabu athiba wangangadra haine athiba wangangadra haine standing for the truth haibagi lesson akoina asida khangma ngambase asigumba Polycarp kumba koigi church leader kumba mana hanagi first century early century maduda lepi hiba mi mayam su akoina khangakani ko masida akoina khangakani maduda akoina chatringe da John chapter 3 verse 14 ga 15 je akoina pamina si ko Moses na lamhang da lin adubu thangatpa adugumna mi gi macha nipa busu thangatpa tare Madu mahakpu thajaba mi khuding makna mangdaduna lomba naidaba hingba phangnabani haine aduna ishorgi damak lepa mi singasi lomba naidaba punsi phangani haibase ishor naisida piduna leiri adu example ama hajik standing for the truth to John so hanubane maso adu kuma matama ma persecution ama laeba ma Mada khang amasida ma thau leibdo ma aduda ma thongeba thongda ma side standing for the truth yes achumbagi dama ma so hanubane du matamda Polycarp so hanubane John so hanubane ka related way ko yes related way akoina Daniel just say ko Daniel chapter 7 verse 23 Daniel chapter 7 verse 23 da yingma matamda sumaina haiduna leiri ko mahakna asumna haiki Mari suba sa adudi malemda mari suba ningthau leibak oiragani oigani masina atopa ningthau leibak pumnamak adudagi tongangani malem apumba yochingani nekhai gani machet tana thugaigani ningthau leibak asidagi thoklakpa machi tara adudi ningthau tarani aduga makhoigi tungda atopa ama
ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯅꯝꯊꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯠ-ꯅꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯌꯥꯊꯪ ꯍꯣꯡꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ significant ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ literally ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ prophecy ꯀꯣ ꯍꯣꯏ Revelation-ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ calculation ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ calculation ꯇꯧꯔꯗꯤ 1 day 1 year ꯒꯤ principle ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ calculation ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯣ 1260 days ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ 1260 days ꯗ 1 day 1 year ꯒꯤ principle ꯗ calculation ꯇꯧꯔꯗꯤ 1260 days prophecy 하이보다 아두 많아요. Okay. Revelation chapter 12 verse 6 dsu aduga isorna thaurang tauraba lamahang aduda nupi adu chenkre maramdi mafam aduda mi singna mahakpu numit lising amaga chani humpu pija pithakani haine asai lising ama chani go humpu 1260 days haibudo maduna ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ 1260 days Revelation-ꯒ Daniel-ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ relate ꯇꯧꯋꯦꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ related ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ history-ꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯨꯝꯅ prophetic time ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ one day one year principle-ꯁꯦ apply ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1260 years ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯤ ꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 538 AD-ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ emperor Roman Empire ko Roman Empire se akoina neinagani aduda Western-ga Eastern Empire lei ko aduda Eastern Empire di hoji Constantinople adi hingaga leirame adubu Western Empire Rome asida di barbarian khoisena atopa mi singna moibu lan tarakpa aduga moi marakta corruption leiba aduga moi marakta yanadaba mi sing yamakpagi kaibane haine kaiba matamsida Emperor Justinian na magi power se moigi state ki country amagi power se church ta pisin gre haine ngasai sa aduna power pibugumna asigi se relate tawrak se akoina si khangma ngame ko asi kona akoina neinar kani maduda akoina khangmina se aduga akoina hojik maru oiba lesson number 4 sida akoina neinaga dabadi lepiba sigi marakta akoina maru oiba Waldenses haiba moigi group sigi maramda akoina khara neinagani ngasai gi 1260 years aduga Daniel Revelation gi khara neinabasidi akoina lesson number 5 6 lakpa matamda akoina deeply oina khara changmina se ana madudi thamamsi adubu akoina khangadabadi Ishor gi prophecy ji unfold tawduna leiri ko Bible da ngangbira thambase chathaduna leiri habise akoina madu khangmina si habise aina hainingi aduga akoina Monday portion da lakpa matamda amambabu anganmana ngamthoi haina mukisida hai leiri light vanquishes the darkness ha masida akoina nangna hainingba leibra light destroy the darkness ko mangana amambabu ngami hai ko what is the warning here and how did it apply to the later Christian church na hai ko asige matam sida AD 65 ki matam before AD 65 ki matam sida faithful Christian mayam si lei hai adu ki Christian sida Waldensian hai ba marup amasu lei ko moigi group ne hai ne asi moi group se asiki early Christianity da moi se Catholic singbu yadaba hai ne yadaba moi se teaching doctrine yadaba doctrine du krino hai ba matamda akoina history da paaba matamda noi se history da khangani history da paaba matamda moi se
baptism the problem lere child baptism leye aduga sprinkling of water se yadeba immersion to hai khre ko Bible da adudagi adu bible ibdo adu confession priest pu confess tawraga priest ne ishor bu medium to bibodo Hoi. adu yadeba Ishor khakta tawung amane. tawung amane ba adu priest ta mi bu nangi pap haidoga priest na Forgive tawge ha. Forgive tawge habdu yade ba. Yade du hai. adu ama leire adudagi amuka indulgence haiba matamda shibi khibam shi khrabam mi singi na prasna tawi bugumba for example indulgence ka loina na purgatory ko magi doctrine purgatory shi khraga nang pap tawradi hell suna taba jigi norok suna taba sarga suna taba pharak sarak ke purgatory ki stage ta leiraga khang ga leiba habigi Catholic ki doctrine su yana de haine False doctrine me yana de haine adu communion service su hairan leire communion service ta Catholic singna kari thazabra hairaga moigi ishorgi iga magi masa ko thakpasi chabasi symbol na tabida asengbagi ishorgi masani ini haina char thakpasi yade ne adu protestant khoina moina yaningbadi transubstantiation hai ko khoina theological term da madudi symbol ne haina lobudo aduna asigumba yamna yaning daba asi leirabani hojikti aduga loinana bible se pahandre ko bible se moina khumdana thamgre ko ngasai lesson number 3 de khoina pawam matamda aduda kramaina namda laga ishorgi wapau si muthatnaba hotnabra haibado hotnai haibado akhoi dana khangmung ami maduna moina lep khrabani na yadre haina lepani na moibu persecute tawa horeba adu hojik Jude ki book se AD 65 de even eba ko aduga asi Waldensian gi haibada Waldensian gi losing ma se kanara hairaga Peter Waldo ne ba 12th century da ko exactly du moi se sabhat keepers ne hayaba Waldensian miam se yes adu achum se moi na su protect away hayaba preserve away hayaba si kum ne ba amase light vanquish the darkness hayaba achum na amama bu muthat le haibado asi de ne ba adugi matam duda moi busu Roman Catholic hoina ko prophecy ko ni hatok na ba tawi hai achumba laibagi moi bu amama mi na hatok na ba tawra ya hai ba ado isu moi na mountain na flat tawraga moi na ishor gi bible du iraga moi na preserve yam tawi hai ba decision ko ba shema ga preserve tawi hai ko aduga aikoina asida makha da yengthaba matamda Waldenses ki Waldenses khoi gi wari se aikoina dum yengma matamda moibu tongan halibasi aduga atopa reformers ko atopa reformers moi reformers haidi kramaina khoi gi church asi tongan halakpra moina ko achumba du kramaina purakpra haibado thijilakpa haibado aikoina khangma ngame ko aduga loina na aikoina Acts chapter 5 te yengma matamda Peter na haine ishor bu haibi ingadabane mi gi wa haibi ingadabana te haine aduna Waldenses khoina ishorgi bible gi matungina aduda leiriba doctrine khoibu yadabagumna Peter na su miyoibagi wa inbanatana ko indabida ishorgi wa ingadabani haine aduna Waldenses khoina su moigi mi na shemba pop na shemba hai tare ko moigi church na shemba adu yaning dabanina ishorgi na tabanina moina against chatlaga moina adugi achumbagi namak lepa haibado moigi adugi achumba da lepa haibase moina tauki haina leiri aduga matam duda bible translation haibase moina tawhan khide exactly haibde achumbu da khanga dabanina moina tawhan khide aduda gina reformer afa mayam su persecution haibase face tawrak paneba Maidegina ko burn life at the stake tawdo exactly akoina asidisu John Lager haina so akoina khamung ngami asi Waldensian gi Bible translator tawwa mi amagi wari so akoina khangmung ngami ko moina yamna pulap moi changaga moina moi team ama mi khra punminaraga moina ishorgi wapao si kramaina translate tawgadra haibasi mokoina hotna ki haine maduga loinana mokhoi asi chatpa lakpa se yadabanina lotna hana business tawba mi singdo adugi maong da chatlaga ishorgi wapao si moina sando e haine adu kayamuk moina kayamuk
ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯅꯤꯡꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗ ꯊꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦ 비토에 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯀꯣ ꯄꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣই 미부 왈렌시안 셰어 ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯈꯔ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯕꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯉꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯔꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯁꯤꯐꯔꯕꯨꯁꯨ ꯃꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀꯣ 지수부스 모닝스타르 ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤ 마부스 밍톤 삐는 레 시카나라 해브라 존 위클리프 오케이 존 위클리프 나는 하이닝 아육 간다 핵 톡람다이다 라이브도 모닝 스타르네 망안 라이브도 아두 모닝 스타르 타완 미자가도 아두가 시 마기 와리지 그리기라 그리부마 그리기 마부 모닝 스타र 거우브라 아두 나나 크라 하이비가다두다 하여디 존 위클리프세 마세 अफाउबा अमा थियोलॉजियन अमानेको फिलोसोफर्स ने मासे अमासे मासे अदुगा माना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिसु माना प्रोफेसर ओने थबक तवे है मासे को अदुगा बाइबल से माना बाइबल से इंग्लिश त माना सु ट्रांसलेट तवे है ने तौनिंगबा को यस असिकुम तवरक पदिगिना रोमन कैथोलिक ने सु मंगोंदा याखिदे मंगोंदा बेन तवे ही इज हेरेसी हाइना हायाबा ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट सबमिने हायाबा प्रोटेस्टेंटिज्म रिफॉर्मर्स दिना मोइसे अदु ओइबनिना मासे अचुम्बसे माना पुथोरकपनिना यानिंगद्रेबा रोमन कैथोलिक कोइसिना पेपल सिस्टम ने अगेंस्ट तवरेबा अदु ओरिसु माना ईश्वरगी अचुम्बदो माना बाइबल से इंग्लिश से ट्रांसलेट तवरगा माना अचुम्बदो खंगहनिंगबदो इंग्लिश से ट्रांसलेट तवरबदी हजिकी ग्रीक खंगदबा अरामिक खंगदबा हिब्रू खंगदबा मीसिंग अदुनसु याम लाइना खंगमंगमे अदुगी मास परसिक्यूशन हाइबा मसे मासे फेस तवेबा वन ऑफ द रिफॉर्मर्स को यामना रिफॉर्म अदुगी ने मासे द मॉर्निंग स्टार रिफॉर्मेशन हाइबसे एग्जैक्टली मासे वन ऑफ द रिफॉर्मर ने यामना पावर रिफॉर्मर अमा होये प्रोटेस्टेंटिज्म दा माबु कयाम थीना हातखिब्रा हाइबसे अखोइना खंगमंगमिको मदुदी माबु हाना माबु मई थारगा हातखि हाइने मई थारगा हातखिबसे मई थारा हातखिबा हाइबसे कमाइना हातखिबा हायरगा महाक असि रोम यौद्रिङैदा सिखि हाइने मई थारा हातबसे मा हिंने हातप नतेको मा रोम यौद्रिङैदा मा सिखि हाइने सिख्रगसु मागी मोंफमदिगी तौखलगा मागी सरु सरांग लेम्बसिंगदो पुथोगा मई थारा लंगथोए हाइने सरु सरांग जिदो लथोगा मासे अखोइगी यादबा को हेरेसी अखोइगे अगेंस्ट चटपा मी अमनी हाइनगा मागी सरु सरांग मागी बॉडी पार्ट्स लेमबचु लथोगा मई मीगी ममांगदा मई थारगा तुरेन लंगसिनग्रे हाइने अदुगा अदुमा माना तुरेन लंगसनबा दुमाय रिवर द लंगसनबा दुमायना मागी वाहिद स्प्रेड तवे हाइने अदुने मिरेकल्स हाइबदे द वर्ड्स ईश्वर की मिरेकल्स हाइबदो लेयबा अदुमायने ईश्वर की पावर संदोक पंगमे हाइबा एग्जैक्टली अदुगिने द मॉर्निंग स्टार रिफॉर्मेशन हाइबसे एग्जैक्टली अदुना अचुम्बगी नमक लेप्तुना मोय सिख्रगसु नंगना हाइबगुमना ईश्वरगी वापाउसिदी संदोक्तुना लेरी हाइबसी अखोइना खंगमंगमी अदना थर्सडे पोर्शन इजु अखोइना चटप मतमदा थर्सडे पोर्शन इजु अखोइना चटप मतमदा अतोपा वाल्डेंसियस लेरेको जॉन विक्लिफ लेरेको अदुदगिदी अखोइना जेरोम को हाइरिबा जॉन हास हाइरिबा को विलियम टिंडेल हाइरिबा लेटिमर हाइरिबा मसिको जो पोलिकाप मसि ईश्वरगिदमक लेपखिबा ईश्वरगिदमक अचुम्बगिदमक मोइना लेपखिबा अखोइगी ngasiगी लेसन गी टाइटल दो स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ अचुम्बगिदमक लेपा हाइबदो मोइजे
ꯑꯁꯥꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨꯁ ꯆꯦꯞꯇꯔ 2 verse 14 ꯑꯗꯨꯒ 15ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ John chapter 5 verse 24 ꯀꯣ 11 verse 25 and 26 1 John chapter 5 verse 11 5 verse 11 to 13 ꯑꯁꯤꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ 시ꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ 시ꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯔꯁ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯖꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ salvationꯗꯣ cheer by hope ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯣ finding joy in times of persecution in times of difficulties ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ cheer by hope ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯔꯥꯎꯍꯟꯕ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯐꯨꯔꯒ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯍꯤꯡꯒꯠꯄꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯃꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯡꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ cheer by hope ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ exactly ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯁꯤ ꯄꯔꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯖꯣꯟ ꯍꯁ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯏꯔ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ In my prison and in my fettered hand expecting my sentence of death tomorrow hayeng aina sigadabasi ai khange adubu aina wana aigi khut sidigi iraga thamba sida karira haiba matamda isorgi magi help tagi go mana aingonda mateng pangbibadagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯦꯇꯔꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯏꯪꯊꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯥꯅ ꯎꯇꯥꯗ ꯆꯤꯊꯤꯗ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯃꯤꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅ ꯏꯕꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯅ ꯌꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯜꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯁ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯟ ꯋꯤꯛꯂꯤꯞ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯖꯣꯟ ꯍꯁ ꯈꯣꯏ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯖꯦꯔꯣꯝ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯀꯥꯔꯞ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯗꯜ ꯑꯦꯖꯦꯁꯇ ꯁꯤꯕꯅꯦ 5th to 15th century ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯇꯦꯟ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯜꯁ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁ ꯐꯣꯜꯁ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯐꯣꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯠ ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯦꯖ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯦꯟ ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯏꯟ ꯇ꯭ꯔꯨꯊ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯪ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ exactly ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 2300 ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯇꯥꯏꯋꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ 25 yearsꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛꯅꯤꯅꯦ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯛꯏꯕꯗꯨ ꯐꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯍꯃꯥꯁ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯅꯤꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯨꯅ
ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ Shadrach, Meshach, Abednego ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯃꯛ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯞꯇꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯥꯡꯁꯤ ꯂꯦꯞꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯤꯁ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ